Ahee, nakambe ka Master Xitsonga analyst. Chiane, loyi mi swi tivaka, of course, that can continue, of course. Update about better president, of course, album ya vana va nhova, both on YouTube and iTunes. So iTunes ya yini Master T. N'wi mo relax. Yeah, so a hi sunguleni le ka YouTube, of course. So siku ri fike ri tikomba le henhla lera i 31 October, as you can see. Ka background a ni ri busy ni kha ni tlanga Mayengani kwalani. Dya karhata na dyona mani, hi album leyi. Yes. So hi ngheneni ku trending, as you can see, hi ku music. Hi ta cheka position vhele. Melo maswolo ni le ku scrolleni. Immediately loko already se ni fikini nkarhi se swa ku ri le kusuhani ngopfu ri nga ri ka position number mani mara hey guys mhlomari ze swona ni hlwela ku fika se ri le ka position number 8. Mina a ni yi congratulate loko yi ze ngheka top 10. Leswi kahle se ku ndlela yo se ku bela ku dlaya swin'wana. It's too much guys, it's too much. Leyi le ka number 8. Advertisement leyi se ya ni disturba la. As you can see yi na 89,000 views. Guys, 89,000 views. Okay, ta hi khe hi vuyela ka YouTube la. A hi yena nyana le ka iTunes, of course. Yeah, as you can see, ni nghenini le ka iTunes hiya siku ri fika ri tikomba le henhla leri maswona 31 October na nkarhi wu tlhe wu tikomba le everything swa swi tikombini. Ni le ka website sweswi ya vona hi le maswo swa makeka no makeka kombisa ku ni le in hi leswi na kota no zooma ni tlhela ni refresh xi xo refresh hi lexi xi ri ku refresheni na advertisement leyi famba kahle. Okay, yi le ku fambeni musi mayo ya kha cinca advertisement ya nkarhi lowu wa komba i 03:15 EDT musi ma swi vona musi lawa ni tlhela ni refresha again maswo advertisement yi le ku moveni. So loko hi fike hi cheka la hi kuma ku president leyi yi le ka number 11. Mi twa mavarivari yi nyamalarini mani kota n'wi twisisa a ku endleka yini, like what kind of reporting was that. Ni twi ku yi nyamalarini mina swi ni confuse ni nga swi twisisi ku a ku endleka yini because a hi reportini ra ka Master Tiku a yi ri kona se swi nghenini swi ni confuse ni ku la ntiyiso mina ku a ku endleka yini. So hi leyi president as you can see yi le ka number 11. So who's more reliable here, Master T or the others? Sure, Master T a nga reliable leyi wa president. Advertisement yi le ku fambeni le henhla maswo ni makeni leswi ya ni pfumela no ni searcha maswo ku ze xikomba xa Google xi kombisa ku swi leswiwa it's in real life, it's not edited. Mina ha ri ku hlamaleni na sweswi na kwala ka channel ni vona va kha khomenta ku yi nyamalarini so a ni twisisi ku information ya ku a mi yi kuma kwini hi ku hi leyi mina as Master T lo na nkarhi wa komba le henhla lo 31 hi le 10:13. So i ncini swa ku vula loyi swo kahle guys. Mi no vutisa hi leyi ande na thela swi se i sukini leyi wa ha hlwele kusuka na i la henhla ka president street wa ha hlwele kusuka na yelo i nyangatse ngopfu leyi xi ala le ka number 1 mara yes yi tirheni president leyi ya ha ri kona kwala. Of course a hi tlheleni ka YouTube ya hi vuyini ka YouTube, as you can see yi le ku tirheni kahle swinene. What if na the other songs are trending? Ho cheka nje you never know phela this album yi le ku tikiseni swinene very soon yi ta yi kha yi ri ka 100,000 views. I record guys, better president of course yi le ku breaking ka record here. It's great, it's fine. Yi le ku breaking ka record here. So a hi ngheneni le ka the other songs just to check hi vona ku swi nga swi kha swi famba xinjhani lani. Okay, mthondolovhani yi rhangaka of course ku landzela vana va nhova, ku landzela zuva ra kwekwe. So after that one ku landzela yini nga se la 26 na 28 ku landzela thamu le nyoka, then ku landzela delile. Swo va hi rhandza ni ku tela magayisi magayisi I'm happy ku dile ku karhateni dya I don't defavor ngopfu man. No ha swa mina kwani na swa mina a ni ta karhata ngopfu lediya ni na movha a ni ta karhata ngopfu January lediya di strong ku tela ngupepe ya karha. I'm actually shocked by this track ya ngupepe ku yi le ku karhateni na yona vutomi xikatamana. I'm not surprised. And then one of my favorite tracks likwapa on 17K. I think it's a nice track. I think in the long run this track yi ta hetela yi rhandzoni ya likwapa leyi. It's a good track guys. I kahle mara again somehow it's not starting to blow up. Ni twi kha ni yingisela ya ba na yona. Then ku tlhela ku na leyi veri bombela loko yi sungula a yi nga ni tsakisi to be honest, mara ni tshame hansi ni yingisela kahle. I think it's a good track. The beat, I understood the beat leswi yi bisaka swona.
Yeah, it's good. It's a good track. Samana mi yingisela bompela mi nga jahangi. I yingisela kahle you can hear it's a very very good track. So swi kahle. Mina congratulations to Ben President. You look tirheni. Mina must I have no bad blood with anyone. Mina my job is to report. Hi sure. Of course, loko yo tlhe continue yi gonya hi nga tlhe hi report ku yi le ku beni phela yi nga tlhe ya kuma another position here. Already le ka 89,000 views in 4 days, guys. Yeah. Himina mtandala fani himina shlavolol himina manina hewana lawa kumawete himina mtandala fani himina shlavolol himina manina hewana lawa kumawete bibjela hochile himina shlavolol himina manina hewana lawa kumawete nitashi pasha kwini himina shlavolol himina manina hewana lawa kumawete البتشاقة من أجل والله هبنا مننا هو أنا لغوك ما بتله